evokes memories and wonderful hopes and the beautiful feeling of the festivity. Na nyirangu ye mambura maya mathi gukurire makinya ri mundu ni aririkana maundu maingi no kaigua ngoro yaku no igua tukiro kanitha ambararia ingoro cianyu neto cia bararitie no igua ekia barara tondu kiundu kiu gia Christmas ri and essentially korwo ya time for cheer and share ina ukungwira gakenge oh yes no ne uri Christmas na uri especially back in our days ri he undu waroraga ukamenya it is going to be a seriously big Christmas or it's going to be a very ordinary day ona no amenya gakirithi mathi yes iria ukwibanga guthie gwetherera na gucerera andu yes actually day ona tugikura ri andu ona hindi ya Christmas they spoil themselves to the core makerekereria ni aria mamenyerete ku mucie kwao ri there was never a time makungwega in a special way mekora kwa maneiba guthie uguo gutegera uguo yes muto ni amenya wathi ku akora ukirigwo chafaci iri ni meguconoka gukuima wega view na muthenya ucio itiathimagu ona igua we thauga muria wathie nako Toto. Let's Dania. Wekatia. Niago twiteire thiguku. Akimwita muraiki. Ona mwana uyo regetheri gethii. Wacho giakinyire muthenya wa thiguku na mwarimu mucio ni ekundirikanagia. Ugiakinyire muthenya wa thiguku. Uigwe nyukwa uga ati. Na umenya getheri kiu gitirateo. Kune kumutangathira Rekumutangathira you will have a very ordinary day. Na ni muthenya wa Christmas utari na activity ri. It is usually very hot and windy. Wona ameteka. Ukona tari wera habekele. Na nduthie mugunda. Yes. Ni mume na tukuo twanyu twa thiguku na aria matanagurwo rita riri mari wide twa last year. Yes. Umire buroti wonu ucoke ukenie maitho na ni wihirio ni wekora kuri andu macerete kwangania kwina ageni he gathaa riu andu maumiraga mari aranji muthenya wa Christmas magakinya mung'etho gutanatuka. Yes. No le uri ni wakora hena signs mukamenya this is not going to be an ordinary Christmas. Maundu ni mekugacira ukona ithathu guo ri ni uma gatauni karia kanene ke hakuhi na inyu ni oka ohereire anyitite mukanda na mburi. Yes. Ukamenya sasa sherehe imetangazwa. Hawezi nunua sege na kunazo huku. Hii amenunua ni kitoweo. Ni shakura shamwiri. Athuri tene nao ni hinya muno atiagiathire gicegwa rute mburi ethinju. Aramuthenjira ni wega uriku kabagure ona nguku ati nguku gicogo acoke kiaga kwaje waigua riu aruta excuse iho ati giki nikio gikinyaga mocono cio ndukahutio no cio niguo wito ciugo leo bulidi giva utie ngoko ikomagira matumbi teo mocoke mumithinji muukio hiyo ya uthinjwa ni gurwo ngoko ri ngoko mwaruga iri ikindu gitagwo critically ill on life support igikiro mai na thakame ya muherereku ni angaria mutwe amere ya haja ukamihinya hani getha gambe Wewe ule kukosia hara. Rukia mai. Mwaro mutharukia mai yo ni notithi ya kumwira. Ndage mwira thija. Asa. Rukia mai. Kuma haure. How you interpret that message is upon you. It's upon you and your wisdom. Tona no akinya handu aroge agu atiriri. Nderire u ithi.
The penal system was very different back then. Mugae take risk. Yes. Mukang'ea nyamu. Mukang'ea. Na thoguo ri ni angiacecire murimu uria ngukuyo ina guo. Thamiri ciake imwire that is a very contagious epidemic. Ameibire. Arege kumbiria. Mumurehere bia heria ii. Eko yeke wende alikura uko na mutikahe mwana. Mukamenya hau mwana wathe mugikua mutigathi na thuna mutigo ekwa inyothe mucie mugima yo muhete mwana umuhura murore hamwe muri hamwe na muthi murira nako na me muruga na thufuria ile muruga mbuku nacio inye amuthira ta testi kwaja agiokire akore ati muitherukia ngukuyo thufu ucio wina dalili ona nini uguo cia muhuyo iyo ni X heria ona ngimeno mukuteithia nyameno tupa herekia ubwa kabari ya githeri ndikwenda die ndehe githeri na kaihuri Atakayo mwana. Ona makia sesa nguku. Tondu mari riu nio maruta kindu gitagwo diagnosis. Yes. Akauga nguku yo ndauge thikwo. Yes. Na akarugamirira. Agatuika the coroner, the undertaker. Akamirugamirira na thikwo futi itanyiheire inya nigathikurio ni ngui to ni ona amethima ni ona murimu ucio ri no urehe ngero niguo ona we kundu ngiathire gucera wone ni wareherwo thani ya nguku na piece ni makiria maithatu ukamenya kundu kuu gwi king'uki there is an epidemic. Ihatite nguku uri iruku we mugeni ndutagarite ni uroka uhe nguku piece inya ukamenya ni ihurukite inya marethamba nacio ndiago nguku ni nyingi kamwagithija nyingi atia twina ukata ikihuruto cirang'auke mwemwe kwanyu nĩ gĩkinyu ongerera tũngĩ kĩhuruto gĩti kĩa ngũkũ gĩtinyitaga andũ nyongerera kĩu tikĩo mũrirũ thaa 8 ndagĩka 36 mathaa